nau pang thiam theile fel tak an zirtir tu te mitlung zau tak zirlai nau pang chu tual tha mang alaron ni yang ti hi tu man an ring phalawang tual tha mang mai poni lovin ami tha te thisen in thoi na ta na mang chinian soi mihring thisen do ti hiala an soi hi chu an tamlo mai theani tun chu ma chuan chutiang lam hoi case chu kan ngai thlau do na thisen chuan le tharum tho na lam ngai thak sheom ti mi tan le ten chhedeu tan chuan ngai thak lau kha apoi lo mai thei Richard Chase hi meni somthum pakhat kumsang kha zakwa somnga khan Sacramento California Richard Chase Senior le Beatrice Chase tenkara alo pianga apa hi computer lam thiam takni hin aizunna po chutiang lam hoi chu nia anuiro school zirtir tu ani Richard hi atet lai chuan mi panau pangdang ang thawania apa chu pastrik takni hin Richard ein kol na konga po akhau chek chokin sia thiamna tello wak le an khumna hnuaya engkol ani na chuan Richard anuna chuan ngong thalo anei chhota ni hin ama chetu te chuan answer china Richard chau hi apa mi zakhau le chimlim tuar tu alani lo zuya anu point chom tam takatwara anau Pamela chuan me chenau pangte ani lai mani se a thengil thelo chu chum khat apa thin rim chuan Richard chu thing nok nokin bangvom nan a hmang zui ni na soya school lama po zirtir tu te baka azirlai puite ngai nat a hloin a classmate te chuan birthday party le an ina leng tur den an som zo china mitin du sak a hlo chin anin chung boruak hrisel nga se chu Richard hian naupan hun du omber anei theine mai turania zirlai lama la mi vantlang chunglam ani pialama infiam na lam thlengin ati thei hleya hetiang wangte po hi aninge yang mi zongjong kom chak le nel a hlo ni kumsoma upani changin anuna chuan McDonald triad symptoms lo lang chawin hetiang har satna neide chuan tharum thona lam an ngai na in kang mei ti chhuate ran le ramsa chunga nun rona lan tir ta baka kumnga upa anni to chunga tilui wangpo nilawa zun che ten chenga Richard po amizia danglam chhawshe shetin chen omloka sarwa ka kalte mikhwale in lengan nei laya sarwa ka lo ve thau thau te baka zule marijuana baka LSD adi chinde chuan a chung te beng a thleng te zeu zeu maya nikha chu anu chuan Richard an zote wakro lai a tha nu pangpar phun nakara a phum lai hi a mufoa mase thilian tham taka angai saklo nge ni Richard chu a hauzui lemlawa apa puin lo mu ve thawin an ngoi lem pui mai mai ani chu an lo le kang dewa pa ber chuan sum man a thiam lo sotin roi tak taka ina ho changa nga ta hleya anu pui ko thlakin azui nga zat boka Beatrice chuan a pasal chuan uire sanin a changin damdoya shai hlum atum chin thu de chu thunai tu te hena chuan a thlena ma se jerulam har satna ane wangin a pasal chu angai dik lo niin an soya an nu pa chu anin ngei lo sotin nu ber ngei po a pasal swa na tur theilovin ring tak taka in hau an nei ta fau maya hetiang te noi ani chhole zelnen Richard chu an ngai saklem tel te ala thil swale poi a khoi te chu an shat pui lo chhauta ani ber rol thar aroni chuan thil chin chalo ta karon nei chawa zanlaya an guest ti alchar chara sarwaka sofa muthil sandai te a sha thleya kumzabi sompakwana hunlaya outlaw gang anti mai James Young gang te chu angai sangin ngai san satlia ai main achil takte in achil ti theania an thalak te chu chep thlain an member zinga tel venue takin a thalak te chu chung hau thalak atarna bula chuan atar veya high school kalain Libby Christopher nen in daitin kumkhat lai chu anin zui ve nge ngeya hem hnu hian ngai zong engemaza nei ve ma se anin chen le thwai china a chan chu ami patna a chwa theilo wanga ni ome hei wang hian
damdoina po in entirin doctor chuan erectile dysfunction anei thule achung rila thin urna nasataka paiwang ni na shila mase Richard chuan thisen atlak chamwanga ngairui tlatin ran thisen ain chuan a tha chhuale thei an ring tlat thonga kumsang khazakwa somsari pakhata dan phallo zugrui chi marijuana kolawangin anuna avoi khatna tan manania hemi hnu hian zungol vele damdoi manswal asha chho hleya rirulama har satna nei an enkol na hmun mental hospital a alu chhuak zut rengmaya apa chu alaka alung oilo ema wangin marijuana wanga manania korta ainlan chumpoin defense attorney aroi sakdolo hiala apa chu a hotavia wani ome zule damdoina achi ahne ema wangin zirnalama po atlahniam chakin achol san achul phata a achang chuan ngaidan maksak tak tak te nein mi in alunga changa thisen chhona thazam an ruk sakto wangin alung phu a to lo ni ten a soi china alung phu aron omle theinan atak sain vitamin C amamo tin serthlum kor pilfai sa chu zai kakin alung omna zona chuan abel ta chena achangle athuak tom tu aluru te chu an chekwal thin tin alu zat kol veka aluru cheson te chu amita ahmu theina na tia ami patna chuak thailo chung changa angai danang thovin ran thisen ado chuan a har satna te chu akyang do ni na ngaya ti chuan ran sale ram sa te chu pelin a hela a elo le hersom vekin coca cola tenen chuan a cho pola a in ta china ni rol thar chhnolam aloni chuan asam te chu zwale chan tuin hui hmul nen a umbuk le chup towa anule pa te chuan alandan thar te chu an beng khon te chiam lova ari na tlahniam na sa chu buvereng ma se shelo ang main an enliam vel mai mai ani chum khat chu a school kalpui chin a chian ten birthday party a an soma ma se me chepa khat chu moilo taka khoyatumo wangin an pe chhuaka a thin rim chuan 22 caliber pistol nen chuan let le in ka atum tamaya vanei thlak takin police kota an pe theita shama avoi ni na tan jela khung anileya hemi chum hi chuan apain abel chuak ve da shamani kumsang khazakwa somsari pathuma amizia aboro chautan ema wangin American River Hospital a psych ward a dalu ania mase relote nuwa anu chuan ala chuak leya he damdoina omlai hian jakulati mingchu phwa sakania achan po damdoina sawaron ngam chin de chu manin an ngonga ase thum ta china he wang hian damdoina sawalu bung mu tur atam chin le ani chum khat po a mai thisen kai vek chu nurse pakhatin lo muin Richard chuan akut azai pal na lama kaya ni thuina pha ase nurse chuan ataksa ti chaknan sawathi sen te chu adod le ni ina ngaya damdoina changa a chwa hnu chuan anule pa te chu abela mase rirulama har satna ato chungchanga ngai sakle chomdol a hlo zui lo wangin a rirulama har sana chuan zia omlam apan theilawa chumkhat chu anunen in hawin anu maya chuan bengin chhuata chuan a phi chunok niin mechen kha chuan an soyani kumsang khazakwa somsari parukhan inshang changvein apa Richard J Senior chuan awatlowa Richard chu alodam lo na sa hlemaya damdoi in lam apan pui chuan blood poisoning wanga damlo ani thon lo shila sazupui pakhat chu thatin athisen do tamai lo chuan chu sazupui thisen chu ama thisen zama chuan alo chiulu thi alo ni aril rulam har satna ta ma son thailo chan chu damdoi in achwa san khan anu chuan antipsychotic damdoi doctorina a cho chu e phal sak to lo ni in an soya engwanga e phal lo ngot nge ani chu shiat ane lo thung ani Richard in lwa hi midang ne na anin lwa chom ni hin alwa manle ele in man po anole paten an lapek sak veka
in lua pui anei rei thema lova a chan po in leng anei lai mo nei lo lai po ni se sarwak ngal ngata in chunga vekwal a chen wangani baka zu in na sain marijuana le LSD ruya sha thle boka ain lo pui te chuan in son chuak mai tura an ti ngial poa a du chen lo wangin an mani zok an chuak le nge zela niome August kumsang kha sakwa sumsari pasaria police te chuan Richard a pick up nunga chuan bucket chunga thisen le mihring thin ni om takan hmuwa ma se Richard chuan bong thin le thisen an ni thu suin an kaltir le ta a heti hunlai vel tho hian uiruk baw a shatin awi tha te chu hersomin a helin eitura nei ang tinen chuan ai pol chena chum kha chu a in lu a anu in atlo chum chuan Richard chuan zo te taksa hi alo pot dar meka anu chuan rapro hlema se police a report a chuang lawani hemi nu hian Richard chuan apoi khoinan ral thuam man a sha chhawta hlemaya hebaga hian mi tha mang a hun lai le tun hun thlengalar the hillside strangler an ti mai Kenneth Bianchi le Angelo Bueno de chu angai sang tlat peka December ni somni pakwa kumsang khazakwa somsari pasaria Richard anu chuan hun puilai mani se an ina chuan kal lo turin Richard chu cha a hun puilo ma mi zong anin ti hlimlaya maltaka chu athinarimin thikna in akhat aniber ti chuan a 22 caliber pistol chu kengin anveng chenom East Sacramento lama chuan kalin kumsom nga pakhata upa Ambrose Griffin chu a hmuwa Ambrose hi engineer ni in anupui in chungcha khaimamo alam khom puila yania anupui soidanin chum ni thil ripop a shia dwalin a pasal chu leya atluhnuka atira chuan heart attack ani ringa masi athin zon taka chenga thisen aron chwa wang chuan zelaya ka ti a she thwaya Ambrose hi ka po chhon lovin abora zuyani karni nuwa Richard chu meche pakhat ina wan hnunglama changa luatuma mase tala a alawin kalawangin alut luidu talawa ama soidanin kongka inkal chuan som kanilauti alantira chuwang chuan kongka inkal lo chau kabitum to tiin asoya kumsang khazakwa somsari pariat alawin her chwa chuan Richard chu gate le kongka inkal lo ina de chuan lu druin inchung bungrua ati chha saklo le thil hlu aru chhuaka inarok pakhat chu David le Teresa warinti inania Teresa chuan naw thani mi paien apasal David chu nalama akalde wangin ama chawin ina oma pona bolhlo paitur ada chwalai chuan kong kharaka lowangin asia thau lovin Richard chu ina luta Teresa alu le chuan amishing tha masak berni turin Richard chuan voithum ngo Teresa chu akapa avoi khatna chu mani inven atumna lama akutaka pa abak chu aluwa voihni akableya inhai chil taka kapani boka Teresa chu ahnuk achat zuyani athi felta motia chuan Richard chuan mutpindan lama chuan Teresa rong chu ahnuk pheya sasa chemin voi engamaza asa hnuwa apuma chenga thisen lo chuak chu yogurt burwak toin thisen chu a inta a anute morvelam chu lepthlain thisen dawt na tan a hmang bokani hei baka hian apum zai hongin baketa a thisen chu khol khomin in buana na hmang zuya ruangka chu ui eka no sakin akal santani ni hnuwa ui pahni leitharin athazuya anthisen adu to ka do hnuwa chuan an ruang chu an chenom teram chunga awanu chhia ringota January ni somni pasari kumsang khazakwa somsari pariat alawin her chwa chuan thisana tui hai Richard chuan kumsom thum pariata upa Evelyn Miratina chuan kongka inkalo chang chuan ol sam takin alut le ta a Evelyn chuin bualin heti la hian a chenom pa Danny Meredith chuan afapa kumruka upa Jason le Alaizonu fapa
thasom ni pani upa David Ferreira chu alo saka Danian mi lo lu thom niom tak chu siain vain chiang tura akal chu silai puak ri thom aum nga zata Richard chuan Danny chu munle muna alo ka phlum tir mai alo ni Evelyn fapa Jason an silai puak thoma sia chuan anu mut pindan lama chuan atlan chhia a ma se David Jason le Evelyn te chu Richard chuan athat ta vek thawani an thin an lung le an thisen te chu bucket da khomin ain lama e turata na tia naute David chu bualina choi lutin alu chu a chut sop saka chuti lai tak chuan Jason omtu tur chu Evelyn ten pona chuan ding ranin doorbell a metri tlanga chu chuan Richard chu ti chi a in David chu pom torin huan hnung lama tang chuan chuak ruin nawom tu in chunga alu chia tia chuan akar chuan chak tokin atlan chat puita a nawom tu in chunga Evelyn Jason le Danny derwanga mu chuan police call ta ngala Richard chuan David arwang chu ina ho puin a helin a ko chung te chu a ele ta mia maya a ko chung te ai zo nu chuan ruang chu an veng biakin pakhat bula a pai le ta ni police ten Evelyn in an endik na changin chhuata chuan Richard a phekhok thla le banga kutthla thisen ka en mowa ma se poi khoi tuero tunge an la shemai theiri lawa January ni somni pariat kumsang khazakwa somsari pariata chuan Nancy Holden chuan TV a twal thatu chetan FBI 10 an chher chwa ai nu chuan police te kolin Richard Chase chu twal thatu ani arin thuasoya Evelyn te baural ni khan Richard chu Evelyn ni te chen ombul hnaya a mu thu asoya police te chuan mala ngalin Evelyn kha 22 caliber pistola tha ani wangin silai zorna dora chuan Richard Chase samigin chu tiang silai chu lei ani empty an en chuan Richard ming chuan lei alo ni ngei maya ti chuan a ina kalin an man ta ni apartment chhuat abang ceiling fridge le a choina thleng le bungrua de chuan thisen akai vek tin mu chhuaka ami tha ma sakber terisai thluak baka aku chung te chu monia sasa chemte rubber boot te chokme hersomna blender pathuma thisen kai noi de chu an mole boka calendar te chuan Teresa le Evelyn te atha ni chu alo thai bial ko bokani chal chu mei kumsang khazakwa somsari bakwa nei chan ni yin atira chuan aril ru a har film lo tin thiam chan tirania psychology shang te anin rol nuwa Richard chu poe khoi lain aril ru a har film ti an fin fia le ta sia ti chuan mi parok tha thu boya thiam lo chan tir ni yin San Quentin ges khu manga ti hlum tura achung thu relani ta ni ti hlum ani ma chu chataka damdoi manga en kolania adam doi chu ei talo chuan aruka khol khom zelin ama inti hlum na tur khopa a khol khom tam hnu chuan damdoi chu ein December kumsang khazakwa somsari pakwa Richard Chase chu atana sela thia chhar ani ta ni